Moja sestra ima simptome tireotoksikoze i rečeno nam je da će imati to ceo život i da će morati da pije lekove. Da li je to izlečivo? Od 2014. se leči. A ako se dobro razume, tireotoksikoza znači da ima problem sa štitnom železom. Znam da da konvencionalna medicina smatra da problem sa štitnom železom ne može da se reši, da mora pacijent da bude na lekovima, ali evo pozivam gledaoca, odnosno gledateljku da pogleda video koji ima na internetu, kako sam pobedila Hashimoto, u pitanju je problem sa štitnom železom, žena je pila Eutirox i rekli su joj da će da pije do kraja života i onda me kontaktirala i uradila jedan program čišćenja organizma, uzimala je žensku formulu koja je jako dobra i bitna za štitnu žlezdu i za ženske hormone i tako dalje. I onda se potpuno skinula sa lekova. Naravno, ne treba lekovi odmah da se izbace, nego polako kako se organizam čisti i kako organizam jača, tako da sigurno da problem može da se reši u potpunosti, da žena može potpuno da se skine sa lekova. Evo, može da pogleda video, može da me kontaktira na mail da joj pošljem program, iako program već postoji u knjigama koje sam spomenuo u ovoj emisiji, tako da problem sigurno može se reši, da se čovjek skine sa tableta.